John saw this city. Oh, yes, he did. John caught a glimpse of the golden throne. Tell me all about it. Go right on around the throne. He saw a crystal sea. There's got to be more. What will it be? I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Jerusalem, I want to walk your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river. And that city, the city of God. John saw the lion lay down by the lamb. I want to know everything about that land. John saw the day, but he did not see night. The Lamb of God, well, he must be the light. And he saw the saints worship the great I am, and cry, worthy, worthy is the Lamb. I want to go to that city he saw, New Jerusalem. Your streets that are golden, and I want to run where the angels have trod. Jerusalem, I want to rest on the banks of your river, and that city, the city of God. E toi o whalofa ma whatalo whatu sa mola tunu pele ni vai ngole fiafi. Me lava i o whatumtumunga se i o lava i aloma whanau. Lava loa o Samoa mai monga te tele se ia pa ia maunga iti. E toi whawhilo i a tuai lau Polokalame o le Global Kingdom TV channel nea fiafi. Ia e tusa fo i ma le whataltal noanga marana au aunga e sunga i le whawhiangainga ia Timothy Williams. Ia wal whatulanga inga o tātou malanga mo Israelu ne tausanga i masina o puso Novemba ia mo le nupa. Ia ai taltonu ele i a matalia i tātou le lea fiafi le au taita ia i tātou se talo. Mātou te vi ia lava lau a fio wa o lava e awao lau kule tamā. Mātou au lia mai foi nea fiafi le tua i o manuia sa ma taape foi le tua lau whanau fuafuanga e maise o so se wala awina. Le leo mātou te o whanga poto le li tau mamauta malawa tau foi o le nei poto whaasala lau malau o auna. Maise a inga o lo tapua i mai mātou whapea ifo le li tu mau atu ia te oele vi inga o le wha manua ma le whanitanga
I lau tausinga ma lau leoleonga ia te i mātou o lau whanau. O le mātou te talo le li anga le lei, lunga o le ea. Le anga ia tuai ni whatal noanga le tue tusa manisi o Polokalame whatatia lau o unanga. Alo whangia le tua le mai mo whafunga mai o si o mātou a tunu. Whamanuia ia o auna, au mātutua, au sinasino o le tala lei. Se ia o lawa i tupulanga lau wao o Samoa. Ono Yesu wala toile mātou te talo le nei fiafi. Amen. Ai lei la atu tatu fatal taluanga le nei vaenga o le fiafi. Awa vaise o ngā fōi o malo lo tatu nanga inisio fuanga fōi ma Polokalame fata. Tia o lo whenga iai ma le walawina. Ia whaftai fōi le tua ono nisio au auna o lo whapena ona. Whataunu ina pea ia Polokalame. Ia e maise o so se walawina o lo whenga iai tono le tato o nanga pi ia le li. A lo whaftai le ngā luwe, whaftai fōi le lango, whaftai le whamalulosi le li, malon whengalu. Whamanuia tele le atua le tāpena fōi le neiva yaso i lona sāpatipa ia. I so se sauninga, i so se whatawhai taulanga. Alnea fiafi, o leo e sila mai mua mai, o lo ma lala atu ma le au auna le tua i sunga le whawhiangainga ia timo. Ia o ia leo lo o whapenao na whiangain tatu malanga mo le aipa ia. Whatalo whatu lau sunga le whawhiangainga. Ai le i tuina atu le wanoa ia. Se mafua anga wa e sodia i lau ele o pilangi. Langa e o mailo le hurricane e whesili ale Auckland Blues. Langa e le tauona toi fo ia tamito le hurricanes. Ia ele i manino le Auckland Blues po le almeo wa e sodia i lau ele. Ia o se whatalo fa fo i sila mai mua mai se o tatu watunu o malengang whaaloa. Malo whaftai. Sunga i whawhenga ia mai ia po le whaurunga fo i o tatu o nanga o le Global Kingdom TV. Ia whaatalo fo i ma o porofa. I le malo tatu watunu o lo o sila whaafonga fo i mi po. Nei fo i tūlau le fiafi ia whaafero i atu ma whaatalo fa i so fa malo tatu ali fa olo Yesu Kristo fa filo yatu eu foi ngā le atua ma o tō wharitua ia ai me se fo ia tupu mai e o tatu tunu ia mai lava i maunga tele se ia o i maunga tama ia so se tafa o le lalulangi o lo ma ua mai le nei ala ata ia fa filo yatu le so fa malo tatu ali o Yesu Kristo. Ia, whaftai fo i ono nei ama noa. E mua maua fo i mare au ono nei. Ia e maua toi fo i se whaatala noanga tusa fo i o. Ele wha moe fo i mo Israel. Ia i nei fo i tausanga ma le tausanga i le lofa maleanga leo le atua iau. Ia se ola mo te maros. Ia, o leo o mai nei tusan whaafisiria. Ale sunga i whaafisiria nei. Ia sa malanga mai fo yo no fa moi ore a o ngatus po ia o ia malama ka pe pai po college ia i le tatu campus i Mount Rushmore ia leolo o va ia le sunga i to ina ati na e mo fa tu ia ula ia sa o mo ulai e fa tino ina ni si fo yo o nga ia me se fo i le senga ia lewa fai wina fo me fiaf ia ai fa la vero o le ri le mo sa e mo mai fo ia ai tarton ia o va no mai le ri ia la fo sa ni le tu ia va se ma fo ia so ri to o mai le tato moni la Global Kingdom TV ia sa lo pe te ro po le o ia pe to sa moni la ia sa mo fu le va no ia le to yo mai ia le ngo ma to i Wellington ia se asa fu yo mai nei ia e fa to o ba fu yo no nai fi au ia ai mo se fu yo fu yo fi ngaro le li ia e umaro fu i to e nga i le lord me lo au mo wai amen ia e fa te le lava ia o no le ava no fu mo nei as ia po le ia e tala no i foi ia mar fa mo tanto balanga pasa mai malo whaftai leo le a fa e motuta vaenga le lungo le tato screen
a whaafonga mai si o tātou atunu. Ia wa fa moe le ne fiafi o le tātou malanga i le nupa ia po Israelu i le masino au kuso. Na i te sila mai ai tātou screen ia o le aso sfulu aso onu anga i le aso sfulu onu. Ia o i la leo le anga i mua tu ia il tātou whataltaloanga le fiafi. O le a o ani fesili wa inga e te fia malama ia o nai wa no tātou comment section e te au mai lau fesili ia po le tātou numera o le tātou official na ua lau sila fia si o tātou ainga. Ia alea fwe o le atu i lunga ma le tātou numera. Ia e tusa ma le fiafi a whai e nisi o whaafonga mai wha moe mo Israelu nei tausanga. Ia o leo leanga ia tu tātou whatatanoanga malana au aunga. Ia o ia leo lo ngafa ma tātou malanga mo Israelu. Ia o lea so onoanga i lea so sfun ma le ono ngā te sila mai ai. Ia vi ia lea tua. Lau sunga i le whawhianga inga timo wa lea ua whailo si o tātou atu muu. Ia le tātou malanga por wha moe lo mo Israelu nei tausanga. E tatele i o ola i le whaamanino ino tūlanga i ia wanoa, o taimi wha tūlanga ina, o malanga. E watu pēlea wanoa e te sauloa ia te toi whailo le whaamoe lava o tātou alia tours. Wai le ngata o so o se whalapotonga, o so o se group, o so o se vaenga lava e fia avise lato malanga i Israelu. Ia olo o iaile tautua ma le au aunanga le tātou alia tours, le olo o ngafa malana au auna. Sei toi whaamanino tasi lava le tautua ma le aunanga le tātou alia tours. Ia ona tātou se ea toi lolea mo tātou whaamoe mo o kuso ma le nganga whaaloan. Ia whaaftai mo le whaafsiri. Ia msano e le fwoi tau toi fwoi la titi tua le se whamtalanga i le amatanga o le fwoi whaamoe. Ia mor sile fia fwoi ia e mese ia whaasosoro meana ia le i nisi fwoi o whaafsiri pe ona. Msano le o tausanga i lua fisfutasi. Tausanga lea sa o le urua i teimi koe lea sa o atua i le nupa ia. Ia i Israelu. Ia mātou ma nisi fwoi ona ia wauna. Ia e pei ona sira fia fwoi. Ia mātou malanga atu ona o le whamoe fwoi o konfoi nisi. Ia sa awa i tono i Jerusalema. O le konfoi nisi te talo le au te talo le lulangi. Ia lea sa wha au tu fwoi tono i Jerusalema. Ia e o si nafo le ia e seta tu ma le lifano. Ia o ia lea sa wha au tu ia i fwoi nawa i tau. Ia le u fai langi le so fu fo yo stina. Amen. Ia sa fai fo missionary sa mo tono lupa ia. Ia o lo to sanga o te te ko se le lu se fu mo to sanga talu na. Ona ia i sitina Jerusalem. Ia o la na le anga le sa fai. Ia sa tau fai ina ia avatu na yo tatu tangata. Amen. Ia nga ia tu le lu o le tu. Ia ma ta talo mo Israel. Ia o le la pe o le tausanga la le ana matua ia fa solo mena ia le su su tau su fa le bisi se tausanga ia ua mori maui nai fula ia le fa tukutuku la ia o le tele mai o tatu tangata ia o mo fai ona o Israel ia ma matalia i loa ia whainga malanga fo. Ia, pila ona ye o malanga sa ye nawa i tau. Ia sa oa e awai i le maftanga te talo ma le konfirmisi. Ia mo fo lewa noa e asia nisi o vaenga le tunu. Ia pita i walu a whatupula ia pea le tele mai o tatu tangata e malanga i Israel. Ia ona a mata i lola ia leo le au o nanga. O le alia tuas ia i se vaitau o le luar tonu tau sanga tau ina wa mai a le COVID ia onga o le patupula ia peo na yotatu tangata i malanga i Israel ia pela o nane sa whanau mai lo le au nanga le ia ma a mataria i fo lo le o whainga malanga ia ma
ma le vision fo i o le nei auaunaga ia ina ia tatala se faitoto'a ia e mafai ai ona ga solo le tele o le tatou atunuu ia mese lava i latou o loo tatalo mo isa vaelu ia matutū fo'i mo le nuu o le atua ia ia e mafai ai ona maua le avanoa ma le fa'amoemoe ua pe o lisi le avaega mai sa Ia. na pe foliga foi lele o se platform ia sa matai le auaunaga Sa lia. tonu o le aʻoga tusipaia ia ia ua pe o le fa'amoemoe lea sai ai sa a o tauina fo'i ia ia le mamalo le atunuu i le tusipaia ia a mae ona mo leo le avanoa e o e asiasi ia i le nuu ma sa valivali fo'i ma tagotago ma vaai amen ia e le gata o mataupu sa o auina ia ia a le ua mafai ona aga'i ai o ia e mo le mauina ia ma vaai ai ia ma lagona ai ia ia e tusai o tustusiga sa o tauina i le fioga le atua ia pe o inā le sa tau afuafua mai ai ia ma fa'asolosolo mai lo le auaunaga i le alia tuas ia le lape ona ia i lenei fo'i vaitau ia ia o te loa pe o le ua e politonu tausaga talu ai ia le sa roeloa le malaga le alia tuas ia ma fa'asolosolo mai lo le ua aga'i ai lava le fa'amoemoe ia mai ala le tausaga i lua fe sutasi e le imisi ia se tausaga ia malaga o nisi tausaga o taʻilua taʻitolu malaga ia ia e aga'i ai ia se vaganā i tausaga o le lua afe sefuluiva ma le lua sefulu o le tausaga o le koviti ia le sa taufia ai malaga o fe malagaʻima ia ia e leʻi alu ai se malaga i tausaga ia e lua o le koviti ia o tausaga uma lava ia sa mafai ona faatino ia malaga tele fo'i ia na ia kalesia ia e le gata o ekalesia o mafutaga ia o aʻoga ia ia ma nisi fo'i o malaga sa faatino e tatala mo so o se tasi ia lena mafai ai ona malaga ia fo'i vaitau ia masalo fo'i o fa'afoga mai nisi o manu fo'i o le atunuu o lo'o nopia'i ma papa'au i New Zealand nei Australia Amerika Hawaii Samoa ia sa fa'apena ona malaga i faiga malaga nei ia pe o se tali atu le sunga le fa'afesili le sunga le apostolo nei ia e tusai o le auaunaga o le alia tuas a o le alia tuas sa mafaufau a po le aseigoa e fa'aigoa ai le auaunaga ia ua mafaufau le upu le alia ona o le ia o le igoa lea lea e ave i le va'a fo'i lea Samoa o le alia o le va'a fo'i lele o le va'a faofolau ia a Samoa e ta'u o le alia ia a o le gagana e peru la o le alia ia lea e fa'aupu ai le toe fo'i o le nu'u i totonu o isa va'etu amen o e peru le alia lona uiga o le migration ia o le upu lea lea ua ave nei ua e pei ona tatou silafia fo'i ia o lea ua mata ona fulufia o le valo'aga o le tusipaia ia i le toe fo'i o le nu'u lea o lo'o ta'ape i le lalolagi e toe fo'i totonu o isa va'etu e ta'u la le mea lea o le alia ia o le alia ia i le gana Samoa ia o le va'a faofolau gagana e peu o le migration po o le toe fo'i ia ia po o le malaga fo'i mai so se vaega o lalolagi e toe fo'i ana'i se vaega lea lau filifili ai le suafa le fa'asuafaina ai ia le foi auaunaga o le alia po o le malaga o le va'a faofolau a Samoa mai tuluiga o lalolagi e toe fo'i i Jerusalem ia o ia la Samoa e fioso i luga o le va'a lea ia o lo'o tatala le avanoa tatou te o e tausaga uma lava la e fai ai le malaga ia o lo'o tatala fo'i le avanoa i so se ekalesia ia so se mafutaga so se iete ia o aufaipese ia o aʻoga so o se tuaiga malaga
ia e tele foi toi ngā malanga e mawhai o na whai. O malanga e o e foi le whai mo me o eli hui e me hui o archaeologist tours. Ia o tours foi o agriculture tours e o maari mo o fua whae le leanga. Ia o educational tours. Ia so soalu foi le a o ina le upo le tu. Ia ma le tua la le o sightseeing. Ia e o mata ma mori mawina foi le tele ma le ano noa e o sites. Ia mori mawina ai ma wha maonia. E moni lava le upo le tua. Amen. Ia pe o se Wow. tala tu le o nisi o vaenga o le ili whaafisiri e tu sa ai o le au au nanga ale alia tuas. Ma lo whaftai lau sunga i le whawhianga inga timo wa le ua wala mai fo ia le au unanga ma le tautua le tātou alia tuas. Mo le sila fia si o tātou watu nuu. O le se lua le se unga le fiafi. O le tautua ma le unanga le alia tuas. Le ia i le malanga mo au kuso. Ia me se fo i o le malanga al tātou misiona al Global Kingdom TV channel. Ia November. So a whailau ia i sau peni ma sau apina ona o lewa mua atul masino au kuso. O le ia inisi o tātou ainga lea e comment mai i le numera ia po information fo i tusa ma tātou malanga. Ia le la atu upelewa no le sunga whawhenga inga mautango e wha mau i lalo. Ia le numera e whaafsota i mai i tātou malanga mo au kuso. Wa le ia inisi o tātou ainga lea ua sota i mai. Ia lo sunga whawhenga inga sau no ia le emaili o tātou numera direct number e sota i mai i lo sunga. Ma le ngā whaaloa. Alo, whaaftai o le numera la o telefoni whea vea po le cell phone o le orua tasi o valu fitu lua valu fitu orua tasi o valu fitu lua valu fitu ia whapea ngai te wala au mai whafoi whafo ato New Zealand ia ngā le o omea le plus 64 ia lua tasi o valu fitu lua valu fitu plus 64 ia lua tasi o valu fitu lua valu fitu o le emaili o le timo number 4 oida@hotmail.com o le timo TIMO ma le number 5 oida @hotmail.com ia o le emaili nai mawhai ona so tai mai ia nisi mo le whamoe o malanga le ia au kuso. Amen. Ia pewa o malanga le au kuso le mua mai. Ia le au lo maua le manoa e malanga i le terminate. Ia stemi ona whaasisira furo nisi o vaenga. Ia lo le au maua le manoa le terminate. O malanga le au kuso e pe ona iai o le aso ono e o le aso sifuru ma le ono. Ia o aso tono Israel wa sifuru wa aso. Ia tono Israel ia ai pela ona isisile lungo le tato o screen. Ia o le aso ono o le aso sifuru ono. Ia o le aso o SA ma New Zealand. O le aso 5. Wa e tasile aso Ia nga e whasi ma le ala. Tau nu o le aso ono ma matai loa le whamoe. ma lo whaftai lau sunga i le whawhianga inga. Ia le nawa e sila i fo i le numera. E whafsota i nai lungo le tātou screen. Pe i ona avato le sunga i le whawhianga inga. Pe awala au mai whafo ato ni usila. Plus 6421 108 7287. Ia nai te sila ne iai le emaili na iai au tafa. Ia pe te anga i sa o lawa i lunga o le tātou penga te whailangi ale alia tours po o le tātou Facebook page pastor. Pe foi le Facebook page al tātou alia tours. Pe a whapeo iai se wha moe mo au kuso e te fia malanga, tau in fufuanga. Ia o lo o iai ia le tātou information, contact details, mea lava, ona ele lava stai me talatala umatuai ia fisili o lo o mana o mia tātou ainga.
ia ai tuna tu pe le au na le tu sunga ya timo wa ia le tai tai malanga I tatou malanga wa le tatou ia malanga le ia au puso whaftai fo ila sunga timo mo le tala ina o le tautua ma le unanga tatou ali tuas ia ua faifo I ma whaamanu ianga I le tino ke riso le au pa ia ma le whaatua tua ia o ila tau o lo iai moi mitinga mo le a aipa ia po lau ele sa whemali wa iai ia le tatou ali whaola e pei o na iai wa le au te ke langa iai si ko mente ua misi atu I a maua ia a olo iai nisi olo whaapea mai information ia is there a group discount if so how many ia e umatu atu le telefoni ma le contact le wa watu le lana au auna ia e mai se foi ia le fsili mai nisi o tatou ainga pe fial pasese ia o tulanga umalava ia a e whaafso tai mai tatou numero na ma le emaili ia ona tala ina atu le lana au auna ia ai batu pelava noi lan au na wa lewa mautul tatou malanga le mo au kuso ele ngata o le whainga o le pasese ia maltulanga o le whaatulanga ina au sunga pasta whailo pel vaenga le wa lewa whaafunga mai fo nisa tatou o le tatou malanga le au kuso ele o iai se group fo le group booking se fa mo fo le ele se ono le tūlanga o group booking ia e te pena le lei ia ona whato ai lola ia le I balele ia whato a mo mai o tato group booking peitai on malanga le au kuso o le temi lava e finangalo ai le tangata e fia join malanga ia ona o shakina lola ia le o le pasese o lo ia le temi le na amen ia ma whailoa tuloa ia matotongi e lole o lau pa sese ia o le wha moe la na le iei nei a o kuso sa lole o le tonu vai sa ruai ia sa totongi e pa sese a lisi foi vai nga sa o mai ia o lai iei se me o le tonu afe fa se lau o le tonu afe tonu se lau montupu ia la iei pa sese ia wha popo e lole a malau land rate ia le iai uma ia tūlanga o sites ma tours ia paatasi ai ma tau mawhtanga I lua o le aso ia o le malua le tai au ma le ainga o le fiafi ia atoa ai ma feo inga uma ma mea uma lava hotels nana iai le tau le nā pea ma le whaafe montupu se toe ia ona vava ai lola ia le te vava ai anga I le fitu afe mon tupu fa so solo atu le valu afe ia of course e fua lava I le tūlanga o ta oto I pasese I le terminate ia a ie la sisi o ia pe ona mau atu ia ina I fesili e faafsili mai le tūlanga o le tau o le malanga ia o kuso e te vava ai le va o le fitu le valu afe ia e fatua mauti noa pe a o na confirm le pasese pe a o te mite fina ngalo e te whafsota I mai ma whato ai loa le booking o lo waa ia a o le pe o se tūlanga wha pēnā le whai numera a Pastor Mike le o lo iai ia o leo whasosola turunga le luas furu le au malanga le o iai ia o kuso ia o lo te tala lava le avanoa ia mo nisi fo I e fia malanga I le malanga le ia o kuso o le tūlanga fo I o sites ma le tele o mea ngai ai ia o le matua I tele a le sites over le 5 full sites ia ngai e le tato malanga ua se furu aso mai e lunga le tumtumu o Isara elu I le tua oi ma le panona ma Suria ia e o I lalo I le mbero I le sabi mate ia ma wha solo ngai le west I oi Askelona ma Astota Tel Aviv ia ma I le West Bank ia po Judea ma Samaria ia I le meolo ia I le Jordan River ia e kawa uma I le tato malanga anga I Eriko Betelema ia ma vaenga uma lava o le nupa ia e au fia I uma I le tato malanga lea ia au kuso ia ma malanga uma ia alu ia e tapena fo I leo le aitiri
ia ai le ia lona malaga e confirm ma loa au vaalele ia se na tuloa foʻi ia o le itinerary ia e tatou te leʻi o le malaga ia ua taoto lelei le polokalama tatou e alu i le aso ma le aso ia mo lou silafia Malo whaftai la sunga i le ngaiga timo wa le ua na wala mai nisi o whafsili o le belen tau whaelo atu e lana au na o le malanga le mo o kuso le ua tāpena le ua sauni ai o le tūlanga fo i lea e fina ngalo loa e te mauti noa e te fi malanga ia au kuso ia ona whatoa so ta i lea o le tātou airline po sa o le ia nela mo le pasese ia awale fai malanga atu mo Israelu ona o lea ia inisi o tatou ainga pasta lea e fisili mai le tūlanga i le group booking ona la le la abatu pele avano i lana au na tai peila o malanga ia wa ia i taimili nei ia o fisili le ilunga ilau sunga thea ngainga if I have a group how many is considered a group and is this a walking tour and the other one any handicap wheelchair for disabled persons ia ona i vaenga ia le fia mamla mai ia le malu fe tatu atu no malenga fa ia whaftai o le ia tali mo atu le group booking o le tūlanga le group booking e mawhai o na whai le group booking ia mo nisi malanga o le malanga ia o kuso i le mwhai na whai se group booking o no le ua whasolo le ia o le o toi mawho i toi tonu masina anu malanga ai a whai o whafonga mai nisi o mamalo le atu nuu o lo mana na e avea se la tau group e mawhai o na tatou tala noa ia matapena le group booking o le group booking fo e so se numero lava a matatou se fulu lima lua sefulu ia e mawhai o na tapena ai le group booking ia o na tatou o vula ia le whaatino le whaamoemoe e pe ona ia le tūlanga o le group booking o se tūlanga fo le group booking o le malanga ia ukuso ia ele mfai wa le ngale wa umman totongi ia le tele fo pase se istangata o le fai ngala na le ia nei ukuso o i lava e sau te mil nei ia totongi nola na pase se ia ma te pena langa land rate ia muriane po se te miol masino o iulai ia uma la na totongi nisi o vaenga ia masau ni elo malanga i malanga o le whaamoemoe la na peo na yeile group booking la for stuff city o wai lupe o sa ngo pas o le vaenga lava le group booking ai a malanga la yo as a group ia sa o le lava ava pea e le mawhai o na whaise group booking te sawa o totongi lau a o te mila le o ai e tatu e o whaatasi a wa fo i o lau ticket e la totongi e totongi le 18 wi ale tasi le ua i maisi tangata e mwhai ala o tatou e se mai la i le tia whate ta inga langa o lele i o atu le malanga ia November o le malanga ia November ua umaunga set le group booking le aolo o tau aveina le fua o le tatou Global Kingdom TV ua le malanga le o le malanga le Global Kingdom TV ia le ua umona allocate le latou tua mwhai numero o tangata o le amalanga malo whaftai ia o le sia tatou fisili le ia is this a walking tour any handicap wheelchair for disabled persons yeah whaftai well you know in Israel everything you walk ia o Israel ia e whai o le maunga steps ai available ia wheelchair upon request o le tele fo yo mataanga ia anga ia e mawhai a fo yo na tūre pasi ia ma savari atu iai ia ni se mo mia le au nanga le pe ona ia le wheelchair ma disable fo yo na yo tātou tangata o lo disable e available le wheelchair upon request ia e voila le tūlanga fo ia uia le vaenga lea ina ia mawhai ona oka wheelchair e mawhai ona wheo ia ma toso ai poi ni se fia malanga ia disable yes it's available and yes it's a walking tour
ia ai te filifili a oe pe te fia savali ia pe mana ofo i whaongaru o tia e po i tosoina ia arai avelo po uma options ia wale whaafai mo fie fo ia o nisi o mamalo tato tonu e fia o i Israelu ia a ua le mwhai o na tūlanga o le soifua malo noina. So yes, it is a walking tour. Yes, wheelchair upon request. E mawhai lava na fto na iwaenga uma lava ia lisia tato. Are there any military senior discounts? Ia te loa na sili lau sunga whawhiangaina? Pe iau se Amerika tangata o ke sini ia te sini tangata Amerika e sini mai e pe o le mato maro tele meleke ia ile to ngā mele o le discounts fo i la to sa tautua i le malu ia ai mana ia tele le sini mai e fa o Sofia fo i mai atuanga le o na ia te loa e mawhai ona whatartar no pe ava pesa e au na fo i le tautua vai ngā au le malo malo whaftai. Will we all stay at one hotel? Yeah. Tu atu pele sunga tai malanga. E moni leile le whafsiri. O te ausia e tātou te nofo ai. It's between 3.5 to 4 star hotels. 3.5 to 4 star hotels. Ia e tasi rea leo tau nofo ai Karilaia. Pe whae le lima aso e fuafua tātou Porkalama. Tātou te nofo ai Karilaia. E usually ai Karilaia. E no nofo i mo meo kiputs. O kiputsim. Ia o nofoanga ia o pise community. Siko ilele. Community. Ia alai ai ma wharitani mano. E no nofo ai. Ia au tawhatonu lava o le vai o Karilaia o le kiputsim ne masarino matom nofo ai. O le daria kiputs, po le kiputs haon. Ia o au tawhatonu lava o le vai o Karilaia. A o umambaia ia tātou tua so le aso o le fiafi ia e sa wari atu e wha maanu le vai o Karilaia ia ma e sa ufola ia le sa uni mo le ainga o le fiafi o na sifilola ia le o tātou i Eusalema ia o nana le spena i le isi ono aso i to tono i Eusalema ia e fuafua lava la i tau nuu o vaa e isi teimi tau nuu vaa ua pō o na nonofo i le Tel Aviv se pō se tasi ia whaasolo mai la ia le no nofo i Karilaia ni pō se tonu ia a o isi pō e ono i totoe ia e no nofo i Eusalema ia o na tonu ai leo whatari malo e no nofo ai malo whaftai mana ia i o le fesili fo i lele e malamalama i le lau tele fo i o tātou atuno ia a ele i o i le taimi o le malanga wale si la fesili le wai i pasta. With Israel at war, is this a safe time to travel? Mana ia le city. I find that well, since October 7, we've already been there after October 7. Tausanga len te ana ro fo tato malanga a Perila. Ina war broke out le taua. And mato atu hoi o. Ele ase me o ngā sere nu ori mai. And the safest place to be is in Israel. Amen. Amen. O isi hoi temi o mea lai a mai le media ma le news. Ia em toa mawa ma le mea lai le ground. Amen. Israel. Ia o la ua ina ua mato so tai matatu operators i Israel. There's over 40 groups like Israel terminate i lalo le vaenga le operating matatu tuas. Ese mai la maisi mau company ese. A or company ya le tatu te to lua fatasi tatu fa mo. Ia isi dia fast food groups la Israel terminate. So yeah, mind you, Pastor Mike, e break out le tau le October lua fe lua tolu le sofitu October o lai ceasefire le so they are already at war e umalava la le soifuanga ni e tau ware nu ore tu tau mai ara matanga la tau ya ai wale
fa fe tātou le tele o le taua ma le ia tofi madia le o le tua le upa. Amen. Malo whaftaia. If we wish for baptism in the river of Jordan, do we need to sign a list? Yeah. Salo ia e umatulonga ifsili ia onga. Ia le fai. A uma vai ane nei po tari fisili ale maro na tunu ua ne se le ia fai na. O tere uma ua le fisili. If we wish for baptism in the river of Jordan, do we need to sign a list? Do we need to sign a list? Le fama mlama. Ia o tere uma o tere po le ale list le saini ai e fai le papatisonga. Wai lua ia vai nga o le wai tafe ma fai ona fai papatisonga. O le yare nit i lunga i le nof. I fai e papatisonga o nale tere nga solo ia tele le au ke usiano o nei mama. Ta pena le fo ia vai ngai baptiso o no ingale ile le amatanga o le vai tafe au lisi la vai ngai baptiso e lalo ale self na talata i faftanga i tono ma yeriko ia o ina de si vai ngai fai baptiso e fai si papala titi ia vai mai tatu nunga o i sa baptiso Yesu i le vai o tana e Ioane baptiso mai alan baptisong e ia certificate e mafai ona mai ia wa ulava ia masalo marsunga pasta mai pe a sa fiel ia november ia e fatino ina le baptisong ia o mai lo le certificate ia ona sai ni lola ia fa mo ina le aso sa e baptiso ai le vai o itana isto no ia na lo le malo certificate le ia e fai se frame tau le e tono lo fale malo mot ia e pine fa mau e mo ni pawina o lea sa papatiso ina o le vai o itana amen pe mai foi avel picole mo koi pala e fa ka papatiso ma pas ia e fu ala vai le i le tangata ava pe sirafia o lai fe o lolo nei a venga o le ina ia o te noa pe tarafia ngai o le vaenga le mai papatiso ai yeah, viele tua. Is this with AL Airlines, please? Ia o le malanga ia o kuso o le LL Airlines. O le LL Airlines po le vaa Israel. Ia e malanga tulai nei i o Kilani. Anga i Sydney. Ia Sydney loi Bangkok i Thailand. Ia Thailand nor vaa tu sa oi. Ale LL Airlines ia Israel. Malo whaftai lea ua paunga mai fisili ua au mai fo malo sio tatou atunu. Ia peo lea te mai moa ma lea fiafi ia o lea wanoa le lei lea e te ia so o se isi lava e mawhai ona join le malanga lea wha mole mole sunga whengainga. Ia, malanga ia o kuso, ia o lea lava. So se isi lava e le ai se tapu po se tapu laa. Ia po le aare to i ngā lotu, o le aare to i ngā tangata, o ai lava fia malanga. Ia e te tala are whai to mo sanga te fia malanga te minei, i le malanga le ia o kuso. Malo, whaftai. Ia, tui nātu pelau noi lau sunga i le whawhengainga e inisi o vaenga o tatou malanga le mo o kuso i le i o iai lau sau noanga e whamlino atili a oanga i mei pea nisi o fisile le lea fiafi. Ia, te loa ua tele na tala atu le tele o vaenga fo i o le malanga ia o kuso. Pau le tu o lalo fo i le mamalo o tatou tunu. Ia, e te langona o lo taimil nei. Ia, e le e se me te toe whaatali ei. A e langona fo i le o lo taimil nei, ia, e sau malama. Sau nia fo i le li lao le lei. A e langona i lo tino o lo taimil nei. Ia, aua te toe whaatali. Manua le e maua le avanoa. Ia, ua e tātou te le tala noa fo i ma avanoa ma taimi e sau nia le atua. A tari tonu se lao le leile nei, manu o mau le panoa.
ia mwhaiong tātou o tele o mai loa po ia nisi malanga o lo tā ua ia manisi foi au nanga ia ai te tono le ua sa unia foi ne au nanga mo na nisi foi o mamalo tātou tunu o lo ofia malanga ai le o lo pe fa fe o na malanga ia o tātou wa vanone o le ua au mai ele li mo tātou e ia la nisi foi o tāpenanga te pe o e le mea fou lo fai i sawa elu talu mai le so mo ia no wa tau sanga ni e te pala i lau visa hoi le o le iti travel visa ia mea umalana e tau ona ta pena i la tau o le ao ia no le luas furmon tupu ta la ia le website le tourism i sawa elu te angai ia o le afa ilo atu uma vaenga ia pe o na fa mauturi ia lau malanga ia fa ta se fo i malau travel insurance ia vaenga uma na e ta pena o le tatu malanga ia ona mawhaielea ona e malanga i sawa edu ia ia lava ta pena fo i tatu mo me o lo tupu ia ai ma se fo i le nisi o lau vaa o le ale tūlanga tupu ia la ile insurance ia e kawa i tātou au tātou iai i Israelu. Alo, partai i eleli. Lea ua manino la tātou fufuanga lea mo au kuso ni tausanga pe au na sauno atu le au auna lea tua. E te langona lava a whai o lau taimil nei ia o le avanoa nei mo tātou. Ia o le tātou numero nā lea ua tui nā tui lungo le tātou screen le stemi wa mawai. Ia mese nisi leo whato ato ai tau no o mai. O lua tasi o valu fitu lua valu fitu. O tātou emaili, timo, number 4, oida, @mail.com. Nai te sila mai lungo tātou screen. Ia, pete anga isa o lava le tātou aliatours.com. Ia, le Alia Tours Facebook page. Ia, tātou Alia Tours on Facebook. Ia, una maua ilia o le tele o tātou information e whaafso tai mai a ilia le sunga ia timo mo tātou malanga mo akuso nau mnino ia e le o se group booking le tātou whamoe moe mo akuso ai te le avanoa e te malanga i mo malanga ia akuso pe a whai o lau taimili nei wa o mai e le tua te whai malanga ai so ta mai tātou numero nau tātou emaili ia po tātou au nanga le Alia Tours i lungo le Facebook page ia mo nisi whamtalanga ia lea lau la tase e loa lau sungo ele whiangainga mo tātou malanga lea mo November ia pe ona saunoa le sunga ia timo ia o tātou malanga lea e fuafua mo November ia o tātou malanga lea mo le tātou misiona le global ia e tatala fo le avanoa mo le lautele o si o tātou atunuu so se lanu so se ngangana e mawhai ona e tātou wofatasi pe join i tātou malanga fo lea mo November lea la ua wavala mai fo inisi o fuafuanga o tātou malanga lea mo November so this is a group booking pastor monla ia ai le ole anga ia tu pe le sunga ile fa fenga inga ia timo ia e fa mala matili tatu fufonga mo November malanga fa lo malo fa tai ole fa mo November ole malanga fa pitoa la valea ole tatu Global Kingdom TV ia ole malanga le wa ta yulu waile sunga ile tatu fa urunga tatu TV sunga fa fenga ia kueta ia manisi fo ona lato au va o lo fa foina nei fo fa moi o malanga la le o le wo uma na lokale le tato kupoki ia o te le maua te lope o le wo tumu le ia le fa moi ai o lo maua pe le vanoa o lo maua pe le vanoa ia a em fa pe atu vave o mai ai le tumu le le avanoa ia ona le ua ma tala no mo le au nei ia o le ua pe ua tulanga taula lata ile ia tapu ni o le avanoa le ua ia ona ua telefone ma manu le tunu ua wa ngai mai ia wai e tu sa male fast fulu pe
ia no foa ia mawhai ona loka. Ia e mawhai la ona vavave mai tātou. Ia au i nisi fo lele e fia ngā solo mai pēr. Ia so tai mai pēr le sunga ia mai. Ia ona mawhai fo lea ona whailo atu ia te oere tūlanga. Ia po whele tūlanga po e numero tonu rua, po tonu laua ia i le numero le lisi. Ia ai o pe o le talo sangare na, ia e vave mai manua maua le avanoa le i tātou malanga lea, ona iei taimi whaatapu laa. Ia e tāpu nia ai le, ia o le wikoia le o lau deposit. Ia mawhailoa atu ia te oi. Ia taimi deadline dates. Ia e ngata ai le tungina o se leni. Ia wāre wha moe mo Israel. Pastor Mike. Malo, whaftai pasta si whaate atul ta screen lea mo le malanga i November. Ono le ua whaasili mai nisi o tatou atunu. Ia o kako tual na ia November. O tatou numera foli na a 021-122-8107. Ia a whai o whafo atu o New Zealand. Ia +6421-122-8107. And our email team@globalkingdomtv.co.nz. Ia o le ia inisi sa au mai fo'i le comment e fia join mai malanga le mai lopo le asa'ol masina. Ia a lea ua matala atu le tatou aliatuas lea tatou aliatuas lea le tatou malanga ia au kuso i le aso ono anga i le aso suma le ono tu ua ni usila nei le aso lima ia o le details lan na mo tatou malanga ia au kuso 021-108-7287 Timo number 4 oida@hotmail.com. Ona o le ia inisi le sili mai information mo augusto ia ma November. Ia o tatou contact details lan na mo le malanga ia augusto. Tanga isa o lava ilungo o tatou aliatuas Facebook page. Ia e te fesili ai, i se fesili e te fia malama ai. Mal tatou whamoimoi ia November. Ia nā fōi wa iai tatou details nai whafso tai mai mo tatou malanga ia November. Ai la sunga timo le fiafi ona o le inisi fesili e te fia malama le fiafi. Wha mole po le ale tau, ia, sau noa ia mo le malanga ia augusto. Whatase fōi ma tatou malanga ia November. Whaftai, o le salon malanga ia augusto le ua umo ona whasisila atu. Ia o te loetai tala whiau ngā fōi ma le tau o lo ta oto mai e November. E te wawa aia nga i le walu wafi. Ia. Se whai numero whapena. E te wawa aia nga i e mafua ona le mautinoa atu. Ona o tūlango wa lele. I malanga le au kuso leo te tala noa tuai. Ona o le teimi lava te anga i mai ai. Ia pe ona o whai atu ste mua sola. O le vaenga le sa tongi la to pa se sanopo le toru fa vai stalu ai. Sa tongi le toru afe toru se lau le pa se. Ia e mauti noa ele o tu mau pa se. E alu lunga alu lalo. Ia ole ala le teimi te fato ai mai ia ona sa ili folia pe fier pa se le o ia le teimi le na. Fa popo le ma le fa fe mon tupu o le land rates anga i sara edu. Ia le lai mo ai le fai no merna o le fitu afe mon tupu lata le valu afe. Ia e fa pena fo la le ta oto mai o le tatu malanga ia November. Ia o se no mer fa pena le o lo ta oto le terminate. Sa lo sa stemi ona fa ai lo foi le sunga le ta i malanga nei. Ia le no mer ato. Ia pe a o na mautu mai ia le tala pe ona ia le fa mai. Amen. Ia matato silmulmuli. Is it okay to go on both tours? O le aku ngā mea manga. Ia sango ia lai sunga papianga. O se matua fesili mātango fie te lele a fesili. O se fesili o stangata o lo o iai wha manuianga le atua. Ai o le tali, yes. Yes, you can. Ma whai o ngā e join le malanga ia kuso, e to e sau, e to e seki, e to e alu ia November. Wow. Ia o lau tapo posi na le tausanga o wha manuianga. O le wha alua
o le nganga o le atua ia te oi. Ia pe a fa pe tau nuu au moe mitinga. Ia le talafoi ia fatino loa mawhai. Manua iai le langona mai le li e whaiai. Amen. Malo, whaftai, naua manino atu le saunoanga le songa ia timo mo tatou pasese le iano ia Augusto ia ma November. O le sifsili le I pasta, o le tūlanga lea I le deposit ia ma le deadline ono le pe ona whaafonga mai, le anga whaailo atu lana ono malanga ia Augusto e ese mai le malanga le ia November. Ia e tūna tupe le sunga ia timo e toi whaamalama le leil vaenga lea ma le ngang whaaloalo. O le tūlanga o deposit e awheta la non-refundable. Le tātou te tala noa malanga ia November. E awheta la non-refundable. E se kiua ai lau no foa. A o le vaiaso mua, o le vaiaso lona lua, o le masino se tema. E whaangata ai le e o atua ia ua atoa umalau full payment o lau malanga. Ia pe o se talivawe atu lea ia mona sila fia fo ila atoa lo whaafsili e awheta la non-refundable lo na winga e sauloa e tutongi lau deposit e tutongi a mauti noa e le whaion toi refund e ono mafuanga nei e te le lava le penalty e kono lai sai pe alu e te ua e toi pull out mun muri ia ona e leon tato vale le al company ai o lau refund la e le whaiona toi ona winga ia seki le leilo fina ngalo la e tuu loi lo loto o lela e malanga ia o lava ne toi ese me toi whaalawe la veina ia ai sanga ia ne lo ai o tai e te malanga mo Israelu a o le vaiaso lona lua o se tema e whaangata ai ia le deadline lea ia mo tupe uma ia mo mia ona whao o matutonu se kiua lo leo oi ia ona e sauna lo le te oso valele ia ma e anga ia tuloa e mo le mawina le nu o le tua Amen. Malo, whaftai. Ono lea e whapea mai, same deposit for August or no? Manai siri Manai e lea ia se fili whale tonu o fisili e au ngātele e tala pea whaamamalama atili o le tūlanga o le malanga ia Augusto e le o se kupuki o lona winga e te su mai whataita inga wa pe te ue wala au mai nei tae au e la ngona i utino mai ke i sita ngata o rea wala au mai tae au wa pe lela e wala au mai tae au e wa pe atimo e se wa ai fua e tu i folo wingoa ele ia ona o wa pe atu lea wale lei lela au so ta i tato wa lele e puku lo ticket mantua lau kupuki ele e mawhai o na whaini mea ia e umi se taimi e tā pāi o le ala fo ile o le ai o se deposit ai 24 hours ai ho tai lau ticket pe a book ona wi kwaya lo le o ele full fare a toa ia o lau deposit ala na o lau full fare a o isi lava enga o lau se leni le stoe le mo ele valu afi montu por ti tu afi montu pule e fa to wi kwaya ile amatango Iulai por o nga tonu fo Iulai wa o kuso ya ru malanga ia o tu le amatango Iulai ia o in uma mai tonu ia disi va en o tupe lo no winga ava petsi malanga ya kuso e te fa so ta i mai ya uma mauti no o ia lo pasese o sa uni tu tongi lo pasese ile lo so fa tu la ia o disi la va en to toi le pe to ru afe fa afe mon tu fatu awi kwaya ile amatango Iulai ia fa umai lola ia msauni o mo Israel. Amen. Susana fia maua au mua, is this including the accommodation? Ma ngai sili son. Ia sili ia o le tolu afe mon tupu le tau o air ticket nga o le air ticket lava
pe au na fai atu ste mo sola e te vava ai anga i se meo le malu afe le package a toa Malielo. ia tolu afe la pe tolu afe mo tupo e alu le ticket au lisi lava e ngana tutoi e tutongi e lau land rate e include umai lava ia lau accommodation ia pe foi ona maua ste meo sola it's between 3.5 star to 4 star hotels ia e manaia hotels ia pe o le Ramada Inn o le Royal Jerusalem Hotel ia ma kibbutz nei i Galileia ia o hotels ni leila ma foi talafia ngai foi mo lo malononga ia e include ai la accommodation ia i le temi a toa le tauti e Israel include ai foi matau mafutanga po ai ngai lua o le aso o le malu o le taiao o le breakfast ia ma le ainga o le fiafi po le tina o le schedule ai pe o le masani ai e feala e lo le taiao fai tatou lotu ia talo le afaleono o le fitu ia ua fai tatou malu o le taiao ia afa le fitu anga i le valu ia ua tatou anga ia tulo e lungo le ala ia awar tatou por kalamo le aso ia pe tau le fa ia o le lata le lima le fiafi ia o toi fo i mal tatou pasi i le fartari malo ia faisina fa malu ia ta le ono o le afa le ono ia ua ready tatou tina ia awar tau mafta e include ai la ia le breakfast ma le tina ia i le tupele te tongina fartari malo ma inga e lua le aso o le lunch ia o le mea lana o ia ia o fia lava le mea lua i le tatou tua o le aso ia o le mea laua tua i le pasi e fai le malo o longa le ave pasi po se fale ainga po se paka po ia ona tatou o la ia le vai se fale fu lele ia o te leanga o ai mo meu falafo fu ia i mai ia ma pe o mea ngai fia le au i utaia ma le au sava e lo tau sam ia la tu me hoi pese ke papu le lo falafo ia le fo ia te tau sam ia ma e to foi ia i falafo le tu no ia fa tau le o falafo i lau lava se leni i te ua e toi vava ai mai fo ia mai ke fa tau lau falafo ia e fa tau lava i lau se leni le ainga o leo uli ia ona fa ua o leo tatou malanga se i o fo le fiafi ia fa pena fo leo tatou feiloa ai le dina i fale ainga ia le aise me tongia ua le include uma lava i lau land rate ia pokalama na ia so uma lava se i o le aso tatou te taliu manyai Amen. Malo whaftai. Well, le sifsiri le i lau sunga te mo le tato watu no ufo le i le tūlanga le i le. Is there any help for blind people if plan to go tour in Israel? Ia, pe fo ia ona i ele fsilinga sa mua mo mai tangata fo i o le disable ia e mawhai e iai le sosoani mo nai tangata ta waso ua le mawhai ona vaai ia ai ta talo fo i le atua le lopo le awala leo le wha malolonga le li ia e wha pena ona wha malolo e le li i Israelu ai iai le avanoa te le avanoa e mawhai ona mo sosoani mo nai mabalo tato tunu o loo mo mire sosoani vaenga lea Malo whaftai. Wha moi po le tolu afe mon tupu o le return ticket, please. Ia e moni lava o le return ticket lea mai au ki lani taua Israelu ia mani toi fo i mai ngai ia le tau le nā le teminei ia i le malanga le ia au kuso matea fo i e whapena fo i November tau tūlanga na whapena. Amen. How much travel money must we bring? Inga po tulanga o lele o lau pocket money. Pocket money, ya mai fai umanga ko pocket money. O taria la sini dia. O tangata le fai ata pocket money. Mana ia sili. E masalo le sili le e tari ai oi wai e fuafua i mea naite fia whatawina. Usually ia me ia no nofo ai ia
Pataita ingo lunch ye o le uli. Yeah. Yeah, you're looking at spending from $15 to $20 US dollars. Yeah, if I tell you lunch, or tau mftanga, ma vainu. Yeah, if I tell you so is full. Yeah, lona winga ke allocating se lua se lau US dollars. Mo lau lunch. Mo lau lunch le. Yeah, ilunga lana o lo fia mana o fa tau lau lunch. Ya o te lau sanga tapi ale le ale breakfast. Ya ona sik ya la ia le o so ato ai. To ai mana o le fa tau sau lunch. Ya nga ka la ya fika va ya 200 le la allocate. Mo lau lunch ya e se lo la ia le o souvenirs pe mana fa tau ni souvenirs. Ya o te le o malo ta totunu e pe o me o te mai tau o me o pu. O le tau o pu la ia i sa va e te wawa ai anga i se lau tāna Amerika. A ngā ia i runga le afe tāna Amerika e fua lama. I le ito i ngā pū ma le design o pū e. Wa e mana na ia fo i o pū i o. Ai e te maua ngā are pū se lau tāna. O le tātou malanga fo i lea le lauri au kuso. O lea ua umona o inserting ai tonu. O le tātou ai tini. E tātou o le factory. O le factory e le e ngausia ai i a pū. Ia o longa winga e mauti noa e mau e tātou le factory price. Ia malewa no e whātau e lon tātou pūi i le whalele nga osi ia shofar o sofao. I tono i se wae. Ia o isi meo te wae o mano tātou tunu e whātau. O Precious. O le la eifo lea le tatalo, pori i e tatalo. Le tau wha e peru o le talit. Ia whātase masua au. Ia o te lea o talit la i o se futa la, luas futa la New Zealand, Amerika. Wa pe o le tupele na lai whao ngā i sa wā e o le se keli, ma le tupe Amerika. O te lo pe o se mea o le tolu te si ma le lima, i le tolu te si ma le valu, ia lata le whāse keli, i le tā lai tasi. Amerika, tasi la tā la Amerika, ia po se mea o le tolu te si ma le lima le whāse keli. E te mawai. E mawhai la ona e whao ngā le tupe Amerika e ke whātau ai isi whare o loa. Ia aure te leo whare o loa, o le se keri la vai. E whao ngā e whātau ai. Ia le lai te mai tau mai. Pe o le pauai o mea e. Ia ma mana ue whasau sau t-shirts. Ia la e voi e la hili ngō isa vai. Ia, so you're looking at about 500 to 1,000 US dollars. Ia e uole le whailau. Ia, mo te leo tātou, pe o le sa vali atua i lea mea, ia whātau le eskulini, whātau le vai. Ia le lei lawa fo i le lawa tāpena. Ia, o lai se me te manao, ia lai lawa tāpena fo i lo tango atoro i se le ni whātau vai. Ia, malo, whaftai. Is the weather real hot? Na tūlanga i tau i Israel. O le tau ia au kuso i vevela. O no le tau tonua lea o le tau vevela i Samaelu. E whaso solo tolo ia November. Ia o nā matano lea o na tau mo le tau malu ai. E whaso lo tua te sema ia o winter. Anga i te Januari. A o November la e tau malu la. Tau November. Amen. Malo whaftai. Mole pe mana o mia nisi e a vea ta ato, tai ta ato. O ka manga i o Lusiria. O ako ka ua po ako. I pe iau ka ako ye. Masalo ngā sunga Mike le mo mia sisi e tai ia lan ato. Ia, mana ia. Ia, e te loa, ia ua wau ie li se ato e whea o la iei o. Mana ia, i ke lea o. Ia, o le. Ai o le. E fia wha malama holi. E to tongi al tangata lona pasis. Pe ngā ore a mai ngā ato le mo mia a. Ia. Pe ave ato ai to tongi alau pasese. Aftai e tangata o lea e whai tonga fiti wha mole pei o le dialysis. Ngō wha manga toto a. Mana ia fsiri, masalo to ta auto mai le fsiri lea.
se o alo e faila o assignment pe ia ona toi longo mai le sunga ia mai au te loa tūranga whapea e pe mo mia le vave whailoa hule le ina ia mawhai ona e alo e whaila o whama mai o i whare mai i sa wae e nuna winga whapea e ngai te e whaila o dialysis e usalo se malanga tau sanga fōua tau na wa i mamawanga iai ia o te loa uti le taimi mo au kusoma November ia aftai ia leua sau no atu le sunga ia timo sei fa siligia ia tulanga lea ia na mo fo leo se si update so o sunga ia ulane le ngol sidi dia so la sau mamawa i lunga ia di ngai ke la kala kangi la lo ia sunga ulane ulane le ia le ai le sidi mai pe fia mongi se kai kai ka Malo pasa. Ia te loa ia o ai ani sipsili le mau taimi ai o le tūlanga na le oa iei tautonga o tātou malanga ia mo Aukuso ma le malanga mo November ia pei ona taratala ina tu e le sunga ia timo o le tūlanga la na o le malanga ia Aukuso ai whafsotai mai loa i le sunga ia timo male mauti noa wa iei lo pasisi ia ia ona saili le sunga ia timo le avanoa ia mawatu loa le pasisi atua i tutongi ona ele o se group booking tatu malanga le ia Aukuso ia malanga ia November ia whafsotai mai pia tatu au nanga nei pe fia malanga ia November tala uma avanoa Aukuso ma November ai fia tapo posen pe on sau no atu sunga ia timo pe foi de ia ia tangata le silima ia to una mea le o fa manuyanga i lungo fa manuyanga ia maltato sili le ia i autoa fa tanga so tangata please o sa moa out sixing New Zealand ia te roe va tanga lava e de ese visa vode le vi koia tus fola sa New Zealand tus fola sa mo e pe ale mo tala fo i ona ye malienga de sa talia ele ai si to confirm por me ia tus fola New Zealand ia America mo tus fola Australia ia e le ese me punti ai lo malanga sa va e a wale me o le visa nga le pe le ETL wa ngalo ETL ETA ia me ta ungo le visa nga o le multi entrance visa ia la wa wi ko ia ona fai sa va e fai ngo fia fo i fi tu sulu fo i tu lai fa tali ai le pe a palai ia me si le o molo over no fa fonga mai fo nisi o le malu ta tu tu no le o sa uni malanga mo Aukuso ia fa mor moli a palai lo la ETA visa le nai te o fa le tonu o i va lele a le va no le a palai manu le o ele tai ta to malanga ia le fu sa so ta ia tu dungo ta to jet page ta to malanga mo Aukuso ia ina ia va ve a palai la ETA visa ia awale fa fa ngo fio lo fa le tonu o le tua fa mole pe apalai ni visa ia le foto a mane yanga sa mo le sunga ia timo te lo le wo okay fo le passport sa mo ai se to o le o te mauti no le wo umona na fa le malienga le foi la sa talia le fa mo le ia ai se to confirm mai ia ona to so ta e tu ai pe wo lo le wo kilia le vai nga le wa sa mo mia sa mo na palai le visa ai ona malienga le sa sai ni mo mo ia le fo wo to fa mo tu mo mo ia tu ia le la to so ta me fo stay mi mo tu so la sa mo le ia o istu so la le mo mia se visa le palanga la pa ia i so right malo fa tai le wa manino lava ia tulanga i malanga ia i masina ia o ni tausanga ia o se tausanga fu fa manu yanga ni tausanga ina malo so tato watunu ia mese ni so ila to leva ona mo miti any required
immunizations required. Kailangan kulang ang vaccine le. Ia wale to ye se requirement to tui hule. Ia ole awa o to tala le sa hule sa ia ole. Ia te sua tuaire mo mia foi on faali ni certificate on tui. Ia. Wa me ono malanga no. Ia. Ia na whaftai atu I le tatou ainga lea fiafi. Tai. O le mana onga fo ia tufa atu, whaaso atu, masia atu le nei fo I whataltal noanga. O le tatou waai fautele, e fo inise le I o atu iai nei whataltal noanga. Whaaso atu I kalesia, whaaso atu I wō maainga, ia nei te iwa iai nise le o iloa ma sila fia fo'i le whamoe mo Israelu ni tausanga po tausa ili fo'i se awala mo le nupa ia lea ua iai le tautua ma le unanga le tātou alia tuas ia awale whamoe o tātou malanga ia akuso ma November ia msalo wale to iai se sili au tau I fo'i ma tātaimi ia o lea wanoa lau sunga whawhiangainga e mawhai o na whatau mai a o tau sunga ni sua au I tatalo fa mole lava. Ia, te rere awa noa. Whasota I maile sunga ia Mike. Ia, po nisi fo I masani ai malanga. Ia, a whaoratia I se wa elu ia au kuso. Ia, pai lava noa maima. A mai fo inai sua au ma prea soa. Ia, a wa fo nisi o loo mo mia. Ia fo I vaenga o loa maile nupa. Ia. Malo, whaftai. Ia, se I o leo la atu a watu lunga tātou contact. Tātou whamoimoilo mo Israelu. Ia au kuso. Ia o lea so lima I tu uai ni usila nei. Ia o lea so ono a matal tātou tua I tono Israelu. Anga I lea so sifun ma le ono. Ia pe ona fasili mai tātou ainga o le numero na o lua tasi o valu fitu lua valu fitu ma le tātou emailing nai au tawhaifo ia e whaafsotai mai po lunga fo le tātou Facebook page ale alia tuas mo nisi whamtalanga ia whapea fo le tātou malanga lea mo November. Na ia I tātou numero na ia o le olua tasi lua wal tasi o fitu ia mal tātou emailing na ia mo tātou malanga ia November ia awa ia niso I lātou o loo whaafso tai mai mo tātou contact number ia lausunga I le whawhiangainga tuna tupelia wano te ilola e tali ngā mai le whatua ia se wanoa fo I o ni alo whaanga mo le pō pe fo le kalesia pele loto ma le anganga ia wha pe fo le nofo alo o lo tapo I mai ma te talo mai fo I wha moe newa yaso ia toi au nei tū la ia ono toi tō wheloa I fo I le se o tau tamā ia wha pe fo le kalesia ai manisi fo I o waenga tatu malanga I fio o iei sau noanga ai le I tapunia ta whatanonga malanga whaloa. Whaftai, ia. Mona tua leo lama whai ufo I po kalama ne fiafi. Pe fo I iei le whailo le tatu wha moe mo I sa waelu. Ia, nao na warwaru sia o le la au. Ia, pe o na iei. Ia, tari tonu a fo I o le tausanga o wha manuianga. Ai mai se o se langona I tu I le tua lo loto. O lava ni e masarusalo I whamanuianga le li. Amen. O fo I te wa ai se leni. Yeah. Ai te wa ai le meo le ato toi le tua lo loto. Amen. Te le fo I moni mau. O le ua sa vali atu le se fulu lima tausanga o whaial nei au au nanga. Yeah. Ma ua whaalongolongo fo I te leo moni mau. I le whaamaoni o le atua. Yeah. Ma le anga le leo le atua. Break free fo I le atua lo finance. Tari tonu a fo I, e le aia se isi nu o lo tātou lau saai. O le aia tātou te lau saa. I le nu o le atua. And
The Bible says, when you bless Israel, I will bless those who bless Israel. Amen. O lau pāsese, o lau len fi, lau Rachel o tong, o lau saure nā, i le nu o le tua. E le ngata o lo tātou talo mo le nu o le tua. Ai o lo tongi foi lau maa, e ala i lo malanga i o. Ia o mela lea, o ai lava ua la ngona, mai le alii, o lona tausanga le nei. Ma le masina o kuso po November. Ia, whaafso tai mai loa, ia ma whaatino loa le wha moe. Ia, ai e foi ni e kālesia, o ni aonga, au whaipese, o maftanga ma so sa iete, e manatu, e whaise lato malanga mo tausanga fō. Ia, o lo mo fo le wanoa le au onanga. Pala au mai ai, ia e whailava no o waruatu, tātou te whengai, ma wha mamalama ni vaenga i mo mia on wha mamalama. Ia awa lava le wha whaingo fia o tau malanga. Ia i isawa enu. Ia, mo le toi fōle ngang wha aftai. Sunga i le wha ururunga nei. Ia, po le sunga le whengainga. Ia ono le nea wano tā ua o maua. Ia e mwhai o na whatino ni pokalama. Ia wha mamalama ia tātou malanga mo isawa elu. Ia, o whalofa atu fōi ma whamani atu le asu sao tina. I tina umalava o le tātou atu nuu. Le ngata o New Zealand, Aotearoa nei, Australia, so se tafa le lalang. Ia whapea fōi si o tātou atu nuu pele o Samoa. Manuia tele le loutou aso tina. Whaftai au tau ngā ruenga le lei. Whamalo fōi le on sai ma le tau atai. Ia le fōua tai fi le mu mai le li lo auto soifua. Toi o se anga o na tātou tū vai fōi le aso whapitoa. Ma tō te whamanatu ai a auto ngā ruenga le lei. Tōnu a inga, nuu mai ka le sia. Ia manuia tele le sautina. I le mamalu o le tātou atu nuu o lo whafonga mai. Ia whaftai tele lava. Whaftai fōi tāpo inga se o mato i ka le sia. Menoa Prayer Mountain Church. Ia whapea fōi se o tō rua o lo te rola e mata mai nei taimi. Ia ma se o matua inga, ma le whanau. Ia, tātou wheroa i fōi se malamo mo mua. I le alofa ma le anga le leo le tua. Whamanuia tele fōi le tua i le au auna nei. Ia ma le pure anga o le Global Kingdom TV. Ia sanga whalau tele pe le tua le nei whale ie. Aua nei mawai le whaamanuianga le li. Me se o lana whaunga le mawai to tono le nei no fuanga. O le waina, o le soau ma le saito. Ia whai lea mau tau tofi le nei tausanga. I whaamanuianga le tua le autu wā. Aia le fola ina o le tala le lunga le nei ala hata. Ia me se so se au na o lo a ngai ma le nei no fuanga. E tau manu o le mta upo le tala le lei. Ia o se whātou whālea, manu tātou tunu, manu ia whātou saunga le fiafu. Ia manu ia fōi a whainga malolonga nei pō. Ia mua se moe while mū. Ia ara whai fōi whanunga le lei se malamo mua mua. Ia o tū mau pēr le wha malolonga le li ilo o tū soifua. Ia whapea fōi so mātou. Wola, manu ia au na le tua, mo tū whantua. Ia pa ia malma malu o tātou tunu. Ono Yesu. Amene ma mene. Mo le atu le whaftai tele i lau sunga i le whawhia ngainga timo e tusa man le fo ia fiafi whaungo ino lo taimi. Fai fo le fiafi o se whamanuianga i le sumaima tala ina peale au unanga ma le tautua mo so tātou atunu. E ala i le tātou malanga mo Israel. Mo le atu le nganga whaftai, mo le atu fo i whamalo o iai lava whaiva matiute lo ngā lulu e ai. Ia lo o maua fo i leava noa e tautua isi o tātou atunu il tātou nanga le alia tua sa whaftai tele salo fo i maua seisi lau seisi masele ia walawa le whamautu ino tātou malanga ia e moltemi nei a whai o iai lava se fisili seisi waenga e fia whalau tele ai le malamalama mo tātou malanga ia whafsota i mai ia tātou nanga le alia tua po tātou Global Kingdom TV ia awale tātou wha moe o nei tausanga. Maua lewa noa ia au kuso te le lewa noa, te le fo lewa noa mo November. Ia e peo na sau no atulana uauna. O tātou tausanga lei,
ia o tausaga o faamanuiaga tatou malaga lo tausaga nei ia Isaraelu ia faafetaitele lausuga pasta mo le taimi faavanoaina lenei fiafi ia faamanuia foʻi le atua i le toe taliu atu i laitua o le atunuu o loo aumau ai ma tautua ai foʻi le malo le alii ma moli te le atu alofaaga i so tatou tamā taʻitaʻi po le faaao le suga i le fomaʻi o tofāmanino o le afioga paia le atua suga ia pen ma le fautua ia simotu ia faapea foʻi le kalesia le tatou menora Bear Mountain faafetaitele i lautou tatalu ia lea e tau te silasila mai ia malosi ia le faafeagaiga pao le talo o le fatua ia le alava mau alava le malosi ae leu ke vai aku lisi komenti le i pastor ia sauno mai do you have a donation info will you accept donations for these blessed tours yes ke lele vango pastor ele o se ia ko pela sunga fa fianga ngai ke kali se tato ainga malanga fa alu faafetai e loa e ai nisi o le faafetai tele lava faosofia foʻi mo e aluaga i le tofā foʻi ma le uta o le mamalu o le tatou tunuu o loo fesiligia mai le vaega lea e te lē le avanoa ai nisi o le mamalu o le tatou tunuu e ua tuu e le atua e fia donate mo le galuega lenei ona faasotaʻi mai lea le suga ia Pastor Mike so lou sidi nei lou fatu i le tatou Global Kingdom TV ona le o tapena le misiona e aluaga i Israelu a faapea la te manaʻo e donate so le a lava le fatu le atuu e le atua lou ia ona faasotaʻi mai lea o le suga ia Pastor Mike na ua i luga ia fainumera foʻi o telefoni ia ona sotaʻi mai la ia ma e sauesou ai lou seed ia o na foʻi fatu o le amatua tatala i le atua faamanuiaga e lē o se tala e vane ai o le talitonu atoatoa o le tausaga o manuia o le atua amen ae a faapea all you do is to obey what the Lord has put in your heart and you sow the seed and I ask you if you want to sow a seed please sow it into our Global Kingdom TV as they prepare to launch out to Israel in the coming month of November. Ia pe o le talatu le man whanalo. Ia whaftai. Ia te lo leo o maea ia sili ele sife sili le sa ia o le numero ia naua watu tato numero ia te Lord pau na pastor te Lord le la koe go through tato comments ia sa lo se so la malanga le wala au mai wala au mai de ai Paulo o tato sili nefiafi ia fa peo se o la sunga le wala au mai le te mi se umal tato por kalame ia ona te wala au mai lea fa mole lava ia le no o la tuina fa to ile au na le tua so ia timo na te saunia se talo e tapuni ai tato atatal no ngal nefiafi malanga fa ia fa ftai ia la fa tato talo ia ma fa to to sisira mai matua ia o le fa ia tu ma o nanga i lumon bongo olive i Jerusalem amen. Hallelujah. Amen. Father, we thank you Amen. for this great opportunity that you have given us, Lord, to come on this the Global Kingdom TV. Ma fa pe na ona fa la wi lo le tua nei fa nga malanga. Ma tu te nga ia tu pe ma nga ia tu pe i lo no. Ma tu te tonu le tua. E fa ma oni au forfolanga. Pe ia ona e polo ai fa manuia yo tangata e fa manuia i lo no. Ar ma tu te talo fo i le to vai taimi uma. As we stand in the gap for Israel. Amen. Pe ona ma tu va yatu o lo iai Israelu i taua ma ti ngā ma whaingata ai o lau upu o e whetalai
i nā whaamawhanawhana ia Israel. Hallelujah. Comfort ye all my people. Yes, Lord. And Lord, we pray for the peace of Jerusalem. Hallelujah. From the ends of the earth, we call out to the daughter of Zion, your salvation is here. Hallelujah. And Father, we pray for your blessing and favor. Yo tangata o lo mai mo mai. Ile nei fiaf. Amen. O ai lava foi ua to to yo lato loto o lo lato tau sanga le nei le atua e anga i lo no. A ua te tuina se to female file mo yo lato loto. Se ia fulfill le mea ua tu le atua yo lato loto. So they can experience the breakthrough, Father. Hallelujah. Of finance, the breakthrough, Lord, of every areas of their lives. And Lord, we pray for your blessing over the Global Kingdom TV. Pa manuia lau ona ia Mike, ma wharitua, ma whanau, ai maisia le pure anga o le nei au unanga. Fa pe nā ona le ma vai le atua. Hallelujah. Lau wala wina ma whaunga ina o au na mātou tamai. Tele ni anganga i manu malo. Fa malo sia le atua. Ono le nei au nanga. And we come against every works of the enemy. Yes. O anga luenga le fili, o lo anga i mai, e talepe le nei whaamoe moe. Father, we break in the name of Jesus. Hallelujah. Ai sau nia le nei au nanga. E manu malo ai nganga i tele mo lam. Manuia o tangata o lo mai mo mai. La fo se mana onga. Le atua o iei o tangata, a o mai mo mai mo tamalawa. Liu walo mai au fofonga lo mātou tamai. Pa iane pa ifo. Glory, Se mai, se avenga, se nono tanga. Whaasau loko. We speak liberty and freedom in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Glory. Bless your people, Lord. Manuia nei tina. Lato waso whaapitoa. Yes. Lau whaamano longa i tina umo so mātou tunu. Glory, hallelujah. E manuia le atua nei tina e pe ona iai le niwa yaso. E ora mātou te talo le atua. Ma watua ia te oere vi inga. O le whaamanu ma le whanetanga. Nei māso uma. E o le whaavau e whaavau lava. Amen. Amen. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Ya, sa mola tunu pele mai ya te nei o la auto auna Pastor Mike, fatasiai male au auna le tua sunga ya Pastor Timo, ma te whaatofa atu nea fiafi soifua ma ia manuia. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth,
the gospel, I'll die and be forgotten as long as you get the glory. I will preach the gospel, I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel, I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel, I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. Jesus, you're worthy, of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. See the harvest. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest is ready.